Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Masjid Madinah kebikat indah, di Rasulullah di sinan kubu. Umat Islam kedan gelangkah, gejak ziarah bajut waktu. Dilen masjid pengesi lepah, ijongan mirah gepasang lampu. Putih ngan kuning syahya jerelah, kebitat indah oh